Mai rāno i te tīmatanga o tēnei wiki kua roa te rārangitanga mai o te tokomaha i waho atu i te marae o Manurewa kia whakamātautau hi a rātau. Arā, ko tōna 500 tāngata ia te rā. Aha, kua te āhei o ngā whānau nei ki te hoko i te whakamātautau huare i aia nei e ki ana te marae ka haere tonu tā rātau whakahaere whakamātautau PCR. Anei rā, a muri wai hei. Kei te ora marika te mate kōwhiori i roto i ngā hapuri puta noa i a Tāmaki Makaurau. Amo he ake te oro o te iwi ka puta ki te whai au. The health and well-being of our people is paramount and we're here to answer any questions that our whānau may have. I te timatanga o te wiki, kotahi kiromita te roa o te rarangi kia whai i te whakamātautau mate kōwhiori. Engari rā, e ai ki ana Tasha Kemp, ahakoa kua tae mai ngā whakamātautau huare, he raru tonu tērā mo te hapuri o Manurewa. You know, we're already a low socioeconomic, suburb, community of Tāmaki Makaurau. There's a high need here for kai. So when you're going to determine whether or not you buy a RATS test or you put bread and butter on the table, it's not going to be a RATS test. Kaua e mā harahara, ko te whakatau o te marae ka haere tonu ngā mahi kia ora pai ai te hauara o te hapuri. So it's really important that Manurewa Marae continue to have a testing site here in Manurewa for our community, for our whānau, that really need to be able to have access. E whetū te kau te pakeke o ihipera hōhua, ko ia tētahi o ngā kaimahi ki ngā teihana whakamātautau ki Manurewa nei. He tino mahi ki tēnei mahi, he mahi taumaha, me kaha ki tā, mātai me tātou katoa, nā mea kai konei e mahi ana. Man, our kaimahi are resilient, and they're out there every day, 6 days a week, being able to serve our people. Me he mea koe nei te roa o te rārangi whakamātautau noa, ka roa tonu te whawhai ki te whai oranga mo te hapori o te tonga nei. Muri wai hei, te karere.